emihun muslimuge teren atula mihun nan ha aniyaves kure sirrun ehem mihun ku ver kuran huriya kamage mihun ehem mihun ku ver kuraba ham fatura ba dunia nahaggun dunia ham fatura ba mihun naki evves kahala usulaka gawaidaka hurmatir kon kitabe non amerika mihun naki emihun kolan huriya kame emihun nimmani huriya kame kabul kokgenwa ekahara kanta ta kabul kokgenwa amerika de kebirun kura kantan emi honna me de men biru gane famiti ei muslim go takunun tibi muslim go to ganu tibi allah wani muslimun nikamet kurabaf muslim ge gotange mi honu juwa bi ma mi honu nasran nan allah ga tarat in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdam allah teba mi nasru di fi allah teba mi nasru de bana muslimun bali karime nikamet yegen di ki be muslimun ga dunia ga bara ekama ko ebba wanta kama vesnei namu gatibi ema emi hunga waswas wani fila agosfa kafarunga hittakum wani muslimunga bir werikam fila agosfa ekama ko aigatuga muslimun naki emi hun lashkar tayyar kurairu emi kafarunna hamaya muslimunga lashkar forumuge emmas kurin allah kafarunga hittakabbir werikam baddan emi ummatuga khususiyat khassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam timan kalifana bani fas kame deifai mi yakurin ebes nabi bekale ke deifanu wa egetene ekkama kan hadis bukoroni nusirtu birru'bi masirata shahr timan kalifana birwerkamun madad kurevune birwerkam ge zariya madad kurevune emmas tuhuge digu masafa muradaki timan kalege faanuge lashkar ebahi islami lashkar kafarunna hame wasilumuge emmas kurin emihunge hittakan allah birwerkam baddawana ekam yada kunen ekame kivege ei allah kan nasre nude miad muslimun allah kan nasre nude